Assalamu alaikum. Момнун суран bir тугандар, амансыздарбы? Ден соолуктарыңыз жакшы. 15 апрель 2023 жыл. Бүгүн айылдыктар чогулуп, жаштар оз ачырып атабыз. Чоңдорубузду чакырып, мына Базаң инибиз дагы атасына Куран окутуп атыптыр. Ошону барып айылдыктар көптөн бери көрүшпөй жүргөн айылдыктар чогулуп буйруса жолгабыз. Орозоңуздар кабыл болсун, туткан орозоңуздар. Кылган ихсандарыңар, амалдарыңар кабыл болсун. Буйруса көпчүлүгүбүздүн ата-энебиз, бир туугандарыбыз көптөн бери көрүлектер бар. Ошоларды бир сыра мындай тартып чыгарып койсок, буйруса көрүп сүйүнүп калышат дегендей. Аны эмесе кеттик, барып мынакей туугандар, айылдык аксакалдарыбыз. Тамаңар таттуу болсун, алып отургула. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Биздин аксакалдар алып отургула. Азыр шорбо келет. Досым алып отур. Тамаңар таттуу болсун, кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Биздин орто жаштагы акаларыбыз. Тамаңар таттуу болсун, алып отургула. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Алып отургула. Тамаңар таттуу болсун. Жалаң айылдыктарды көрүп, айылда жүргөндө болсун да жаңа. Тамаңар таттуу болсун, а? Кармаган орозоңуздар кабыл болсун балдар. Тапканыңарга береке берсин. О, иним көрүнбөй калды. Кошунам. Алып отургула балдар. Чоңдоруна карап тарта берели, а? Комик, алып отургула. Тамаңар таттуу болсун, кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Кылган ихсандарыңар. Алып отургула балдар. Шорба келет азыр. Арген ал. Кырагайдан Кана балдар, алып атасыңар. Орозоңарга кабыл болсун, а? Багаң ардына. Сүйүнүп калат да, ата-энелерибиз бар, бир туугандарыбыз бар, көрүп. Өт. Тайсымыгам келди, тайсымыгам. Сый тамактар келди, сый тамактар. Актесе мен башынан сакланып жатам да. Айылда жүргөндө болобуз да. Тамаңар таттуу болсун.
Улуу ага жок кой, улуу ага. Тамар татып болмой. Тамак келген сайын тартып койын, а? Жеп. Барып турла деп. Алла сый тамактардан алып отурлар. Алла тамам артат болsun. Апаңар көрүп сүйүнүп калсын, а? Al Elgaz, ne alып айтасың? Алып отур. Сразу токтоп койдук. Нары жакта башка группа. Yok, siz kettiniz mi? Birden get kaçın. Sıra sadık. Sağaldatıp mı? Türkün agam gel, Türkün agam. Ayakta var mı? Ya. Aksakallat adı alıyoruz. O ne be, gün var ya. Kaçtı ya. Yok. Bunu olmuş ya. Dağın gele kaldı. Ulu olmalı diyor. Biz bilmiyoruz var. Gruppa kaçışta mı? İlk adam. Rusya'da mantep cilik tartılıyor Moskva'da bu insan inşallah.
Төралықтар çoğulup екі қойды сойып, біресін базан сойып, атасына Құран оқып атты. Атасын Құда рахмат қылсын. Ondan görsün abi. Kamera tarafta bu olur. Düzen belki de mi? Ekle. Çekerken bu. Кейінгі поколение тұру жаш-жашына қарап жилік тартып олар. Барып тұр. Al canlı mısın sen? Niye doğar? Ayıldın kaç sene mi? Kanal kaçak. Bakalım. Kuspada çıkartmıyor ne? Yeli, kızmatты алып отасың ба? Ama göş sonun бұшып ama. Et. Алып отыр біле, алып. Алғаныңар тартайын десе, еш жемей тоқтап қалып отасың ары. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allah'ın sahabalarga, davet ebeğinlerge aldım oylarını Allah'tan başladık. Allah'ın hoşlarının katarında Allah kancayıp kul ötürüp durgan bağımızın, yakınlarımızın arbaklarına başladık. Allah'ın ötkönlerin caylarını caylı olgun. Allah'ın ömrünü geçirgin. Şimdiden özünün firdavsından orun bere görgün Allah'ım. O Rabbim, tirülerge imanını sap yakın hidayet bergin. Tapkan tutkanlarımızda bereke beyizber, jamanlık kırıslardan saktağın. Allah'ım aman esen eliyüzge, jeriyüzge, üyüzün aldına barımızga nasip kılgın. Köp soğuk amallarda kılığımızga, jana jürekte özgür, bekem iman berip özümüzü tura jolda, bekem olgarın Allah'ım. Rabbena atina fid dünya hasanatan ve fil ahireti hasanatan ve qina azaban. Sadaqallahul azim. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun. Vesselamun alel mursalin velhamdülillahi rabbil alamin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahümme la kıdidu advarata evul ustazı vel cemil ve minnetel muslimine muslimat el-hevamat. Şubhavatir olsan cami götürken Osman onlarga, peygamber sahabalarına, Osman'ın katarına şu harika başlarını, bu da rahmat ödetlerle cennetten ahirette Amin. Allah Teala şu cerdeki aminde kol götüren Müslümanlardan müsteranlarga, ata enelerimize, tuğan tuşkanlarımıza, cami götürken kelime Müslümanlardan başlarını, bu da rahmat ödetlerle cennetten ahirette Amin. Allah'ım Allah'ın rızkımızga jiga çıkındırızga takvat kılırız Allah'ın bereket eylesin. Gelecek uzaktan silah amaçlı mertlerine bir adam. Bana çakalarızga İman insaflarına Allah'ım. Haram yolda hayran tolaklarına Allah'ım saklarım. Ya Allah'ım uzakta kalıcı musafirlerin öz parakla saklarım. Bıraklamata saklarım, kılgınlığı saklarım, değerli ölüne saklarım. Ata enelerimizi, tuğan düşmanlarına, katı bağışıklarına Allah Teala alırsa burada kudretsin Allah'ım yolunda. Rabbana atina fid dunya hasanatan ve fil ahireti hasanatan ve qina azabannar. Rahmat ya Allah. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun. Vesselamun alel mursalin velhamdülillahi rabbil alamin. Amin. Kalaka dua oku. Amin. Allahümme rabbil ve rıdâ ve rıstâze vel cemîl ve minnetel muslimine muslimat el-hevamat şefaatü rasul. Camiye aminde kul götüren Müslümanlardan götürenler. Camiye götürürken kelime Müslümanlar ve Allah'a takmak sahalarına başlar. Bu da rahmatla cennetten cennetten ahirette ve akıbette koyduğu Allah Teala şu bildiğinde görüp ve hataları bilirler Allah mesuliyeti. Rabbana atina fid dunya hasanatan ve fil ahireti hasanatan ve qina azabannar. Rahmat ya Allah. Akça boşup noşunca sıylagan şulardan bağırına çoğun rahmat. Kesoğutlu olsun. Üylerinden daim tınçlıkta olsun. Üylerinden
Tapkan tutanlarına bereket eylesin versin. Daima yaxşılıklı günlerde жүрüyorsun uşular. İşlerine iyilik olsun, bala çakalarının bari tinç olsun. Söyle bazamın özüne bir dua yapalım. Bazamın özüne. Bazamın da yüzüne tinç olsun, göz solukta olsun. Tapkan tutanlarına bereket payı versin. Bala çakalarının daim tinç olsun, koşmanın yanı. Çoğuluş boladat aylıklarına. Kur'an okuyanı bazan. Dualı doğru var. Hayırda canıya gelen. Ama şu var ilgili daha hoşmuş abi oturup düzene gidiyor. Bir çay zor kork eder. Bir kayda bir çay. Bir çay olsa buzul kete öyle oturdu. Bir kayda bir olsa yok gelmiyor mu? Biz bunu orası kadar gidersin. Küçük olsa da fatya bu. Yok olmaya olsa da ondan işkence de olmaz. Ben de karıştırıyorsam Anıdan karıştıralım verirse. Devamında bir adam uçuyor. Bir sene değil. Geçen para kadar